malen wore neri yandial kashon wore rey ler kana me biya ler mi pai togan tama biya jeling tenen gwasa me mishejek nyoka kanete kokien go ba jeling an wartin kokien goro ban wojin biya subscribe kabi notification bell ja twani mi jiram jidit shi embassy dung South Sudan and go Washington shika gak ka unwara shal kerat moitong ko chirat moitong sho gwadulka mudulka ka kwi well bank re wik Washington DC ken chiloden jadalong ko shika nwarnen che country dung South Sudan che je we represent ke cho chon ka kwi South Sudan jen rad moitong ramkel ka kume SPLA IO ke SPLA IO shunga kel ke Dr. Riek Machar jawda la jal yang kalong ni siang marwaja wi mon kelu la raja long kata danan let kume kirma yadida chenga nuari je kaja kata danan chenga kume SPLA IO kana doba danan shi kirma yadi che Dr. Riek Machar je yan lor bang etel minyo de no de Dr. Riek Machar de yen yena Dr. Riek Machar telber ka kwidol ga Machar dol ka Washington DC ka gwade shi wone te ka delegate char yala ka kuma South Sudan no de ka Washington DC kuma South Sudan embassy re wi ka Washington DC te tel ne ti chikan kar yala ka shi ka jan ano en team dia na cha ko le jak ala kuma South Sudan ma ko le jere wi ka South Sudan ga juba ken wuka ben e ci dol ci dak ci ku ko le chuba ci dol ci dak gwade ji kan ngajeno shi chude chala read mo tonga che chon ka kwi South Sudan ka charwach niam ne na dial wi mon ke international community gwada danen kwa kuna ro ke kwi economy ka ke ta dande wi mon dere wuka je ano jen che South Sudan che je represent je mon gwana jen wa che lat shi read che roje mo che je kwen duno kan South Sudan government la kuma kirma yadi den chitekelin kan SPLA mayo weekend red moch tonga no shiram mo de South Sudan de represent mo kwa o nuer wala ngude wala o ran SPLA mayo che de ro nyam ne international community na mo ko na gai shiga te reaction shi kan laran kuma kirma yadi shi kan larano red moch tong ta dan wo ka je meeting dun well bank and IMF can represent ke che present ni South Sudan jen ko present na roda karwade dan jikan la lo kene wo ran moj we lo bang kan mat kene kume dung South Sudan duno ran mo che la ne ran mo je shaje invite en o jen ba chubon gwadamo gwa wadol mo waje dolten ala well bank meeting a jenegan CN civil society organization representative cheje denied manana chalat ajanan kwa represent we dan doran South Sudan ajana chonga kaje ndana raja kaje gwada dana dol ji international community tin kwa represent ne kuma dana la kuma South Sudan ne yeneden konti la kuma South Sudan ke South Sudan investment ka Washington DC mana doran ne South Sudan de lo dun dara te dalong ko kene de ti chika opportunity chika na miss kuma dan delegate ne kon jere wike juba chika bana chi ne diala chika GN international community chika GN enten kon cha kula discuss keten chala tele mi chika na jak ngu ku kan tele de kan bujeka gwaza mana Minister of Finance and Governor of the Central Bank dung South Sudan beke ne ka jok ne ka cheng ndien la final day ka chi dolo gwaza mo chi delegate ne dial chika GN they already departed ja we ngu ku yen le guj instead of yen appreciate ku yen criticize ni go chachong e kan South Sudan kan chen represent South Sudan ado badien che yikum South Sudan jogono yen sha opportunity mi di sha jamis but ko taten kanamis so de yen appreciate manana chala deno de yen kul criticize ni je so na me mi honorable Rad Moch Tang che jalat Rad Moch Tang jen aran SPLA head of the committee for foreign affairs alo jaram dana juk kane to goal win to goal ka kuma SPLA mayo ajen mullo ka je kuma kir mi yadi deno dare yek chonke dare South Sudan da je represent ka jen well bank meeting mo
name agenda na chalat chaman chala da kum kirma ya dire wiki juba che jere jak che woni stere o dong de janna loy dun ko shanen de gwano de ten loy dun lon ko che kwedan ka doran che je represent chen represent as spelling my go chen represent as spelling my g ko je represent no en citizen dung so Sudan murun ko de mandana tuok de jalat honorable as mo chang aramlot kelon ko jen men ko lat la laran to go to baling ti buwinat be ka kamnial anono so chemo gwana jena long chejela duno men biya kul ngayen no hari jena okay men biya linga kwi damandan no honorable Red Moitang nyer kene je ko ran espele maigo nyer ke je ko jen anwar ano wajen ko nuar chagu jen ote nuar modelo nyalan tong mi modelo right ka kwi kuma ka jangu kene jankin la dinka government karwade jen dan tigetin so me ben ko kwa kurai na ka kwi wich ka kwi South Sudan ano kene tere nuar mode South Sudan de je represent okay so jang malet kene rana dere chuong kwi South Sudan kene ken de ngajo ken de dialde kalado telene ko kien te de nem ken lat nobody who can expect chicken owner borat moy tang chicken gujino waram mo de chuong gwada dana lat ke well bank meeting ten ka jano charwaiten so neme me jia ko kume dung akeme yadi no bi kenong ne ke tin ko ba ma ndem mo ba but around it look in my it was expect my represent rat kan shi mugwa shi represent ne ko represent rode ki kuma da bradian shine ngajo dino shi ran mo ce deny ga jogo lo duna ci jet ade ten lo dun no de jan lo dun katen content charla charo de mo ce kwen gwada dan ce gorka ce gortin ka Facebook de ki ka social media de me jan dan en gorno de nyaka kon kel en ban nyaw jëm bradian ga temal